Kastalatibyan! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Ket ita, adto'y ti sabali paya pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Sursurwam ti agkukot no akikid ti ules apagkumot. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Akin si Ita Mario, amo ka nagsweldukan. Wan bakit? Atoy. Nay, apay nga agkurang iti dwagasot to'y sweldom? Binayadak ngamin tayo na utang ko iti agpampamirinda kada kami di opisina. Nagrawat ka mo tan Mario? No. Agasam ngay day ta dogasot, binayadam iti merienda laang? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Rawat ko namon kanyak. Idinto ta dwagasot laang tinagastos ko iti mirindak iti lasod ti 15 diyas. Ay katuan mat! Agasam ngay day ta binayadam nga utang mo iti merienda laang? Di mo ka di amaw, adag iti katrabahuak, at dapay agbayad iti 1,500, gapulang iti merienda. Anya? Day tate agpaisaw. Isungagyaman ka kiti tadwag kasutla ang ti binayadag iti na merienda iti lasod ti 15 diyas. Nay, anya day tabagbagkatan dagita lalaki nakakarton iti dakkel, Chuna? Ay, tay ka barbaro aref me, nanang. Anya? Katno adda ref yun? Ape agim matang ka iti baraw. Anya agim matang? Inutang ko dayta, nanang. Hulugan. Anya? Ay, pur Diyos ka mat. Ape nangala ka man na iti hulugan. Kat anya kumangay? Apay ngamin aya, Chuna. Nadadaal ka din tay repiyaw. Saan? Kayat ko nga ti barbaro aref, tanapimpintas. Isong ay pabagkat kumot ng daan aref me. Ta iyalatiw dan di tabalayo. Kukwayon daan aref me, nanang. Unay kamutin? Agasem ngay, tanangalagakit din iti baro aref. Kat adapay matjay sigod. Diyak nga rudin kayat dayjay, iso asino katakon. Isumot lagayam nga inalam amin tay sweldok itay napalabas, ta in down payment mo iti inalam aref. Katuan mat, panggap ko pa iti mangalay iti kabarbaro at TV, tani, daanon a modelo ti TV ta. Anya? Ay unay kamutin, bakit? Anya laangan nga iti mabati a pagbiag ta, no kastamot anagatutal alaam nga likaman. Idinto ta addamot sigod niya likaman ta. Daan nga rudon a modelo di telebisyon ta, Mario. Di mo ka dinawatan di imbagak. Iso ati kayat ko, ti masurot. Naawatam. Mario. Ay na, talaga nagarbong agbibiyag di anak taan ni Chuna. Kaasi di asawa na. Wen nga rod lakay. Di na ammo tagimpad. Nga rod Apay, di na ayaam mo ta ibagbaga ti kaaduan, asor-sorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apagkumaw. Ay, talaga di na ammo ti kayat asawan day ta pagsasaula kay. Jakman ammo kan kwa na. Saan tamot a pinadakkel nga ambisyosa? Ngamno ape akas jay ti ugali na ita. Ay, sa bagay, kastala ti biyag, bakit? Ay, pudnaw lakay. Kastala ti biyag. Ang kasanon nga no mailumlum da iti utang. Dayta, tayan tirigat na. Iso asapay la kumata makaamiris di anak ta, sakbay amaladaw ti amay. Bilibakan ka, Chona. Sabali manin nga appliances di in-deliver da itay di tabalayo. Ay katuan nanse, kabarbaro at TV day jay. Daytay nga kabaruanan a modelo. Manungay day jay, Chona. 30,000 no cash. Ngam gapot hulugan day jay, agatadan ay iti 40,000. Anya, ay por Diyos, nagninan day jay a telebisyon no kasta ti balur na. Ay, iso ngamin day jay ti maibagay iti salas ti balay may. Dakkel ken kabaruan a modelo ti telebisyon. Pare Mario,
Itay pa amad-madlaw ko analiday ka. Ay, Jess. Apay ka di Mario. Anya ti parikot mo aya? Ay, parikot ko nga rod ni bakit ka? Ha? Ne, apay, anyat napasamak ka ni Mari Chuna aya? Awan ti dagas na napasamag kan kwa na, pare. Apay nga rod pagparikotam ni Mari Chuna. Kasanaw kat nagarbo unay ti kayat na pa nagbiag. Anya? Day tatagpaysaw, pare. Kat ti parikaut, jak kabailan niya ipaay ti kayat na klase ti panagbiag. Ay, madia ti kasta pare. Apay nga minaya. Kasano anak ko naman nagarbuti kayat na klase ti panagbiag. Kasano, kat uray no adda pa'y matla alikapon may. Kayat na ti mangalan iti baro. Anya? Ay, saan mabalin ati kasta? Kasano makaurnong kayo nga eh? Talaga asaan kami ang makaurnong. Kinapudno na, pare. Mailumlumlum kami pa yan iti utang. Gapoy ti kasya nga aramid na. Naibagmay, tay malatiw ka dito'y balay, Chuna. Apay aya, tatang. Tada ti kayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya mananday ta aya. Daytar aramidem Anya manan ngar aramidak ako nayo aya. Anak ko, apay aya pilpilitom ti agbiag iti nagarbaw. Kat agdadatamot amarigatan kayo kan ni Maria. Anya amarigatan? Saan mo't tatang? Manya saan nga ibagbagamot si Kachuna? Kat no damag kong agsasalupang kanon ti utang yaw. Gapo ka dagital alam nga agduduma akagawaan yaw nga oray saan nyo mat akasapulan. Anya saan mi akasapulan mat? Kasapulan mi dagijay akagawaan, tatang. Kasano ko mga ibagam akasapulan nyo mat? Katadapay matla dagiti daan nga alikaman yaw. Da kayon ti mismo anag ko na. Daanan dagijay. Masapul nga rod ang masukatanan. Anak ko, no saan nyo akabailan? Saan mo nga ipilit? Kunada nga rudain, sorsorwam ti agkukaut, no akikid ti ulas apagkumaw. Adula amin day tatang. Kastala ti biyag. Wain, kastala ti biyag. Ngam kasanawn, no mailumlum kayon iti utang. Kasano lang ti panagbiag yaw? Saan to ang mapasamak day tatang? Ay Chuna, itapay laang anak kaw. Ikagumaamon abaliwan ti kasta nga ugalaym. Saan na nasaya at dayta? Amangan no agbabawi kantaw, itinakana. Bakit? Naibusin ti limagasot nga inted mo nga allowance ko iti 15 diyas. Anya? Naggastador ka mo't Mario? Naibos mo tinted ko apagpletem, katnay, awan pa'y nga pulong aldaw tinapalabas. Kasano ngay asaan ang maibaws kat limlimag asot mo't laang day jay, Chona? Hoy, Mario, di mo laeng-laengan ti limagasot, Dakilagata day jayan. Jak to pa'y nakaigam iti limagasot, idagtutubo Idi taagtutubo ka pa'y laeng, Chona. Talaga dakil idin ti balor ti limagasot. Agam no ita, manumot laengan nga ti limagasot. Kat, anya nga rod itan ngay? Ay kat ikan iti pag-allowance ko mo't bakit? Kasapulag ti pagpletek iti daw ama pan iti pagtrabahwak. Ay, awan ti maitad ko, taimbayad ko amin ang kadagiti hulhulugak nga appliances, di intad mo kanyak asweldom. Anya? Iso nga giremedyo ka pailaang. Amumot nga do ti paggasgastusak. Nawatam, Mariaw. Nayan ti kasta lang ang asimampot dito yung opisina, pare. Ay. Nakalingling at kakan madlaw an nabannog ka. Ay, kasano, pare, kat nagnagna kasimrag. Anya? Ay, por Diyos. Anya, aga po ang nagnagna ka asimrag ngay. Nagadayo ti opisina manipod ijay balayo. Ay, nakababain man. Aklunain. Ngam awan pagpletek, pare. Anya? Ne. Kasano na pasamak dahi takot agsuswildo ka mat dito yung opisina? Pudno, nga agsuswildoak. Awan mabatbati, pare. Dandani awan to pa'y paggatang may itimakan main. Gapu ta may ibus mo't ti swildok. Gapu kadagiti utang abay bayadan ni Chona. Anya? Ay, una yan. Ay kat,
puskulakon ati rupak pare. Amangan no mabalin apabuludan iti paggastos ka. Aging gainton sumaruno aswil daw pare. Ala, aday balakat ko kang ka pare. Sapay lak kumata denggam. Anyat ko nam, Chuna. Pabuludan dakman pa lang iti bagas nanang. Tanay, awamutan maisaang maidi balay. Anya! Na, kasanoan na pasamak dayta. Ay, so san kayo nagdamag, nanang? Pabuludan dakit din. Uray no mano atakan laeng. So kataktuin ton makagatang kami. Na, apayan. Anyat mapaspasamak ka da kayon. Apay nga awan mat isaang yon. Kasano? Pagbaybayad ko amin kadagiti tintin nagak nga appliances ti masusweldo ni Mario nga asawa. Ay, daytan ti bagbagaken ka, Chona. Nagarbunto mat nga minti kayat mo apanagbiag, kat saan nyo mat akabaalan. Anyakat ni nanangan aya, agsermon pa'y laang mat. Agimpod ka mat nga min, Chona. Kunada nga rudan, sursurwam ti agkukot, no akikid ti ulas apagkumot. Ay apo, adula amin daytang ibagbagayo. Alakit din, pabuludan dak iti isaang ko abagas, ta talagang awan ti maisaang main. Oo na yan. Saanan ang nasayati mapaspasamak kadatsuna kan Mariaw.Ag-uutang damutan iti bagas. No siya klamay sa. Saan ko nga iraman ni Mario amanugang ta? Pasay. Jay anak ta, tagbasbasol. Isu tinagarbong agbibiyag. Ti kayat na pasig abaraw ti kagawaan da. Dayta nga rod kahit. Tirigat na. Ipadawat na dagiti daan na kagawaan da asukatan na. Uray kumano ilako na ta isupay apagkisay na kadagiti utang na. Dayta nga rod kahit. Talaga asabali to ugali ni Chona nga anak ta. Iag-agir ko nga amangan no mauman to kit di asawan kat panawan ni Maria ti anak ta. Ay, sapay la kumaata sana mapasamak dayta. Kaasimot ni Chona nga anak ta no kaskasano lakay. Ay, paray. Nay, adto yung tibayad ko itinutang ko kin ka, ha? Nay, agyaman ak pare Mario. Kwa, diya imbalakat ko kin ka pare. Amangan mo't no nalipata mon. Ay, saan? Talaga alaglagi pagtimbagam, pare. Nasaya at no kasta pare. Talaga akasapulan nga agbalin kan ana ingat ken ni Mari Chona. Saan mo nga ited amin aswildom king kuana? Uwan pare. Bayam nga agiremedyo ti pagbayad na kadagiti inutang na. Ay. Ikam ti pagnakman na pare Mario. Tanusan. Sigurado ang nakarkaro ang may lumlum kayo iti utang. Nay, apay ngay aday tula ang tiitad mo asweldo, Mario? Kagudwala ang day ti sweldo mi ti kinsenas Day talaang ti paraken ka. Ti kagudwa, para kanyak matayin. Tapno sa anak kidi nakakaasya magmagna, no kasdi nga awan ti pagpletek. Anya? Hoy, Mario! Di nakpagpungtuton O di agpungtot ka no suti kayat mo! Awan ti bibiyang ka! Binugkawan akmuton, Mario. Makapungtot ka muton. Ay taka! Nabayagan na rumbangin na ramid ko kumatikas taoy. Ngam kaputay ayatan ka, nagtep-tep-pelak, Chona! Ngam napnuha na kaon! Iso aman ipot ita. Kagudwala ang tiswildok titad ko ka. Kasano ngayon nga dagiti baybayadak nga appliances, lakay? Ay, kat makamu ka mangirimedyo iti amin No di ka makabayad, kat idaromda ka, ay kat makamu ka. Anya? Basta manipot ita, kagudwala ang tiswildok titad ko ka. Tapno makasurusuro ka nga gimpad. Kat no ireklamo da ka dagiti nakautangam, ay makamu ka, Chona! Kasanuitan nanang, dadang, agsasalupang ang dagitag singsingar kanyak, gapo ka dagitin nalak ng appliances. Tirigat na, talagang agkurang tititad kanyak ni Mario. Ngamin, kagudwala ang itisweldo na tirimrimit na kanyak. Ay, gunggunam, Chona! Ha? Nanang! Husto ti inam, gonggonam, natangken nga binti ulaw. Sang kaibagami ide asorsorwam ti agkukaut,
no akikid ti ulas apag kumaw. Ang di ka matdim ngag-apulaos. Anya kayo mo tatang, nanang. Agparikutak lang arudan, kasta pa lang ti magbagayo kanyak. Sermonan dak pa lang, mat. Ay, rumpang laeng, tapnag nakam ka. Natangkan ngamin ti ulam. Di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Anya! Tatang! Nanang! Kasanon no idarumdag iti nakautangan. Ay na! Kastala tibiyag, anak ko. Sangwa man, idarumda ka. Risutag, ti sinarag mo pariko, tuna. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Sursurwam ti agkukot no akikid ti ulas apagkumot. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Hoy! Di na kita rin, Domeng! Makaasidigak lang, palsiitan ka! Gustong tatang, di ako nulitan di naramit ko. Agsingsing po ita ka. Ay, di ko na nga ta, di ka makamatan! Uray sa dino ti pagtartarayam, surutin ka! Ayos. Naitarayak mo't lang ang ti katugangak. Di na ko nasurutan dito naglamangak. Iti dahi abanda ti papanak. At anay ko. Timugin ko. Anay nagsakit. Tiyan mo nga sakit makalasing ka, Domeng. Itin mo kanya ti kwarta naglakwam itire. Tatang. Mala! Irwar mo tinaglakwam itire. Tapno saan ka na palsiitan? Awanan ti kwarta, tatang. Anya? Sa dino tinangipanam iti kwarta, ha? Insugal ko, tatang. Anya? Di kayo matanagan. Isublik mo't lang ti kwarta. Agsugalak manin. Tapno at pagsukat ko iti kwarta. Nagsakit tinugol ko. Bakit, anay ko? Gunggo nama. Agasambat nga maing tain sugal mo tinaglakwam iti irik ni tatang. Kunak nga minugasat ko ti mga bakit isugalita. Iso anak igasang-gasat ak. Ngam naabak ka man. Iso aday taitan ti maganab ti kasken ka. Anay ko. Ay no, kasto unay ti pungtop ni tatang. Ngamen, namnamaan na nga igatang ko iti masapsapul dakin ni nanang ijay balayda. Ngam impaabak mo laang iti sugal. Bakit? Uray piso la kumatimbatim iti kwarta. Ngam awan apulos, ta impaabak mo ameng. Matayak samot tan, Rona. Ay, nagsakit timoging ko napalsiitan. Agasam man. Oh, makaamo ka mga gas iti day tadugol mo. Makaamo ka mat nga agrason kin ni tatang. Basol mo mutlaang no apa nagdakkel day tabukol mo. Kusitam nga min ni katugangam. Pautangan nakman pa ilan teryo. Bayadak matlakan ka no dakwartak. Pasensya ka, Domeng. Awan ti may pautang ko kan ka. Nagkasapulan nga min dyan anak ko iti kwarta. Sapay logoban nak ni katugangak no jak may subladagos kan ko na dyan paabak ko ito sugala kwarta na. Pinasayaat. Domeng, padasem laang ti mapaniti sa balay. Talagang awan ti maipautang ko kan ka. Limagasot dayta, Domeng. Itad mo kan di katugangam. Sukat di kwartana ngayon sugal mo. Agyaman nak nana nga. Dongper kanto mat ngamen. Mismo katugangam, kakit din kusitan. Nanang. Tay kunada nga rudan. Ti tao anakuset. Mapalsiet. Ni nanang mo. Di ka lamabain kan di katugangam nga elbes. Nagsingpot na dya tao. Intalak na kan kati may sakaban nga irek, tayong kailakaw. Ngam, sabali mo tinaramid mo. Kunak, ano saan nagpungtot? Jakla, anay ko. Ay, anay ko nagsakit na talaga to yung moging ko na palsiitan. Dahil tati maganap mo, laglag. Ay, Agbain ka kumamot kan ni Abalayan Ilbes. Nasayaat. Tadamot langin pagbayad mo, Domeng. Wan tatang, pakawanan da kaon no nagbasolak kata kayo.
Ita at nasukatan meten ti kwartak ngayon sugal mau. Napakawan kaan. Agyaman ak tatang. Na. Magbagay mo gayam. Ti anya tatang? Magbagay mo gayam ti madugolan. Anya? Nasaya at tamayat manin tilin nang inyo kini tatang, Domeng. Wan bakit? Napakawan na ko ni ti basol ko. Nangalaam ngay, itimbayad mo kan kuha na. Imutang akbalaan ka ni nanang Imbag lang arot tada kwarta na. No kumata saan ka nagaramid iti kalukwan, awan kumati sakit ti ulong ita. Sana balay. Nagkareyak mo tayo. Tiyakon agaramid iti di na magustuhan, bakit? Kanayon mat akas ti ibagam. Kanayon kang agkaray, ngam aramidem tumanan ti saan magustuhan ni tatang ko kan ka. Rona. Sapay si kalaang ti pagtaltalkan na. Ayun gayam, adda ka numanin ipatrabaho kan ka ni tatang. Anya day ta? Kat si kanton ati mang damag kan kwa na. Di na ngamin imbaga kanyak itay nagsabat kami ijay paraangan. Sige, umalati wak nga ro di tabalay da. Inakon. Inakon ko nam di ka mataggunay. Bakit? Ay! Idinak man agkan si ka, Domeng. Nagangdod ka. Di ka pa'y nagdigaws. Mala, mapankan. Anya ti pangibaunan nyo kanyak tatang? Ingka gumatang iti abunaw. Tagabuno ak inton bigat. Uwan tatang. At iti kwarta. Dumagas ka mo ni Jay palengkay. Tagumatang ka iti sidain. Uwan tatang. Di kagbaybayag Uwan tatang. Di kayo matanagan. Agawid na kadagos. Dumeng. Ne, si kamot gayang piya. Anya tararamidom di tao. Agudo nga. Nakita ka nga tak-takder dito'y sangot ipakanan. Isuway nasiggan ka. Wow. Nagpintas lata ni piya. Ay, Domeng. Amang ano maruna, wag iti pananggit kitang kanya. Kwa. Ay, piya. Sana nagbaliw ti lang. Nagpintas ka lata. Di nakman rabakan na kasta, Domeng. Si kamot ngamin. Basol mo. Anya ti basol ko? Saan asyak tin kasarmaw? Niro natin napilin ngayon kalaysa. Iso nga aging gaita. Balas na nga payla. Anya? Balasan ka pala ang aking gaita? Correct. Apa nga di ka pa'y nakiasawa? Sayang ti kinapintas mo, piya. Amo ba ta si kalang ti ay-ayatag a lalaki? Iso asaan akong anang paaram iti sa bali. Nabayag asaan ta anak kita. Iso nga umay ka man. Mapantay ti pakanan. Ituloy ta ti agsarsarita ijay. Simangpat ka din ni Domeng, Rona. Saan pa'y tatang? Nay, nagbayagan nga yan napan gimatang iti abunaw kan masapsapol may kininanang mau. 5 nga oras ti napalabas nga mawan matayin. Dandanin na ginagaw ti lawag kensip nga. Anya nga tamanin ti inaramid day di Domeng. Ay. Ang mga nuulitin naman ti inaramid na kanyak iti kalabas. Tatang. Saan lagan nga kam-kam malay ta talaga apal si itak manay. Ay, kwa tatang. Ang mga adalaang nakataktakan na. Patyo, agawid ang dayjay. Apaman na sumangpait, ibagam aglayon adagos ije balay Takasapulan ni nanang mo dagiti inudong na. Agyaman ang iti panangilibrim kanyak iti makmakan, Domeng. Awanan yaman na, piya. Saan tamatan anak po puutan ti oras nga glabas? Rabi igaya mo. Huwag na rin. Piya. Kailiw ka mo din. Di mo ibagati kasta, tada asawa. Saanan ang mabalin? Agayon talaang mo.
Nukid daw nga kita tamanan. Mabalin ka na eh. Awan di parikot iti dayta, Doming. Di ka madanagan. Sige, sa anak nga rutin nga agbaya ka, mapana ko. Sige. Sige. Napanan ni Bea. Nagpintas na talaga. Oo, malaksit ana po daw. Nagmayat pa iti patong nangagkinli-kinli. Biyaya. Ay, Jaske. Anya nga tataramidag. Naipasubo mo't ti kwarta paggatang ko iti abono kun sidaan da katugangak. Ay, por Diyos. Anya nga itaramida kita. Jaske. Inawis na kanangan ni Pia. Tatamok iso tagilibre. Siyak mo't gayam tagbayad. Apay nga itakala ang asumangpat, Domeng. Ay, Itay nakapay nga urayan ni tatang. ay, Rona, bakit? Kan ayan dagiti ginatang mo. Bakit? Di mo na ipigsantag sa o. Na, Unay ka. apay akas lamadandanagan ka. Domeng, anya ka di talaga tinapasamakan ka, ah? Rona, ilamang nakanitatang. Mabit man laang, Domeng. Adda ka di manan inaramid mo asaan anasayaat, ah? Kwa. Sumungbat ka, Domeng! Nagastos ko ti kwarta nga intad kanyak ni tatang. Bakit? Anya! Ay, napatayin naklagad din ang makita nak ni tatang mo. Iso nga ilamang nakrona. Ay, una yan, Domeng! Ha! Sigurado akamatan na kamanan ni tatang. Agsagana ka, tasaan ka akanunungan. Apay Dumeng, sino ti lumlumangam gayam? Ni katugangak tariyo. Pangasim di mo ibagbagang adak lang dito arubayan niyo. Apay, adda ka di manan inaramid mo asana na saya? Diyak mat ingagara ka. Ay, sos! Portos! Atay tan ito katugangak tariyo. Atay tan. Tudas, nakasagaran ti parsiit na gayam. Ne, adda kayo nga imot na. Anya? Sigurado asaan laang abukol ti malakamaw. Ang mga nupalapalan na kapay ti duspor daws. Di mo kurot piksantag sawa. Basta di mo ibagbagang adak dito ya. Sigurado ang mapatay nak ni katugangak. Nalala. Jak ibagbagano sa dino tayan mo. Basta painuman nak no madamdama, ah. Uy, sana parikot na ita. Basta di kag tagtagaray. Di mo ibagbagang adak dito. Awan dito ibalay ni Domeng nga anak ko, abalayan. Apay ay akas la makapungpungtot ka. Nagaramid manan iti saan anasaya at dayja tao. Kinusitan nakmanag. Anya, Inggastos na iti sabali ti kwarta. Apaggatang na kuma iti abuno. Kan masapsapol iti balay. ha? Idi pa lakalman nga imbaon ko. Ngamitay agsapa. Naglemang. Katjakmatan nakita. Ay, bayam, abalayan Elbes. Kasaritak ni Domeng, apaman ang makitak. Ay, nagaramid manan, iti saan anasayaat. Basta tingin na ba samag? Tariyo, ito ang nagastos ko ti kwarta ni katugangak. Pare, apay ngamin na di mo pinanunok niya ada na kaisang ratan ti kwarta. Tudas kang ginigatulangan, pare. Agsada ka man pa. Ay, maya ka. Isungarot ngaglamlamang pare. Tapno dinak manan salitan ni tatang. Nagkita kayo lang iti sigod. Agaayan-ayat mo ni Pia. Nalipata mo, unti katangam ko mga aburo, pare. Kasano pare? Mabayan mo't namin ka ni Pia. Kung magkano iso ti mangilibre kanya, tayo so ngarot tinagawis. Yung apo, siyang magayam ti agilibre. Kaya pumatay. Total, pinainom na kiti. Ara kanya pare Dumeng. Jagi pagbagakin ni katugangam ti ayan mo.
Agtalinad ka ba lang dito balay niya? Thank you, pare. You're the best. Kasta unay apungtot ni tatang mo na panijay balay, Rona. Sapsapulan na nga rod ni Domeng, nanang. Sinapol ko matan ti anak ko. Diyak mo, tinapanan na. Saan pa'y anagawid dito'y balay, nanang? Ay, basol na matlaang no apay nga agpungpungtot ni tatang ko. Sa maysa, saan nga imbaga kanyak ni Domeng ti makagapaw, no apay anagastos na ti kwarta. Nagalas nga min ti ugali ni Domeng, tanalay nga agkuset. Siyak tupay nga asawa na katkusitan na, nanang. Saan na nga igatang aming dagiti ipagpagatang ko? Kat saan matan nga agsubli ti pasungsong kanya? Ay, kastamat laang, ter aramidan na kanyak. Ay, siyak ti bababain, iti kastangar aramidan na. Nanang. Napnapanan nga tanday di lalaki. Naglamlamangan na nga tan. Kastagaya, ma? Nagkita ta ngamin da duming kan jengay siguro da girlfriend na ni Pia. Iya sindro ti ilay. Iso, nagkastos na ti kwartaro na. Agyaman ak, tembagamday ta kanyak, tiryo. Sa dino ita, ti ayan ni Domeng, ha? Pinanawag ka jay balay may nakaturog. Nabartek ka. Agsagana kanyak day jay atao. Kastagayam tinaramid na, ha? Mudoy day tapalsit, tatang. Adoy, anak ko. Domeng! Rumwar ka dito naglamangam! Baka, sana karumwal. Sana mapalain. Uray siyak nga asawam! Lokompay! Nagkita kayo gayam kinipia! Isigod a girlfriend mo! Salbag ka! Sa relasyon mi bakit? Naira na lang nga nagkita kami di sentraw. Tatang, agparparang ti ulo na itinaglemangan na akayaw. Palsiita kung tawanan ba in alalaki? Ay, por Diyos. Palpalsitan na akong dasawak. Ikagumaklat at aglambang dito. Sana mabalin na mapalsitan na. Anay ko. Ay, sos, napalsitan titakyan ko. Anay ko. Marka din ang Domeng! Saan ka dengan apalsitan na di ka rumwar sa ibang ka? Nga nga tataramidag. Diyos ko, patayin naklagit iti asawak, magparangak. Nauyong mo't asawak. Uwan bakit? Surrender account! Rumwar account! Nanang, nagadotinugol ko na Basol mo mutlaan tayta. Nay ko. Titao anak mo say. Masalait. Kastala tibiyag. Nagsakit tintiro bagik nanang. Pinapanaw nagpayan ni Ronay di balay may. Laang kasta tibagkasamakkan ka. Kastala tibiyag, Domeng. Nanang. Di mo lang takuman ingkas kaso day di apiya. Taiso, tinangipasubukan ka. Imbis nga inggatang mo iti abuno kung masapsapol da balayan ti kwarta. Kakit din in libre iti sigod a girlfriend mo. At dayta, nagimon ni Rona. Kat pinapanaw na kapayan iti balayaw. Ditan gagayam, tinaggipusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anakusit, masalit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastala ti biyag! Ket ita adtoy manen ti may sapaya pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agbilang iti piyag
no di pa'y napasaan titlog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag! Daisy! Insan! Insan, Daisy! Sino di agay-ayab bakit? Parbangon. Ay, wala naman. Insan! Alas 4 pa lang, iti parbangon. Bumangon ka din kakitaan. Ang mga anak niya tibagan. Wanan. Mabit lang, insan. Umaya kon. Ay, ako. Ay na, pasensya kan Insan. Nagsapak namin ngay May. Win nga, Rod. Anya dito sinusungon mo? Gumatang kan itilakok aluddag, Insan. Kalala nila kay ko iti taltalon. Ay, asino nga'y timayat nga agsida itiladdag kada kami. Saan mo't akayat dagiti anak ko tiladdag? Di, da kayo kanila kay mo. Gumatang kan Insan. Imbag lang nga igatang ko iti bagas. Ay na insan, ingka isursur di talaod. Ado tagatang ijay. Mapanak at talaga dita Insan. Ang gumatang kamot ton Ala, itakalan kan iti 5 baso. Nagadon? Dolaang 5 Ha? Manulaang mo tibayad ti may sa abaso ngay, Insan. Hindi ka mo kasi dalang tilidtag bakit? Kapag gimatang kay tinagado. Ay, ipilit mo't nga mininsan ibing. Ay, masyanak, tawan ka nung igatang na itibagas da. Apay, awan niya tati nakalapan nila kay na alam mo si Jekarayan. Iso kumati umay na ilakaw. Yumay na ka no adda makalapan na. Ay, unay mo't ngaminan. Nakakaasi ti panagbiag dagi dyan agasawa. Wen nga rod Agmalmalam nga agkamkammal nila kay na ijay karayan. Ang no awan makammalan na, mapan mangala itiladdag ijay taltalong. Nanang, umayak agla ko itiladdag. May isa palang gana tinaalan nila kay ko. Ay na, jak agsidsida iti kasta. Bakit aklang arudan pag sida anak pala itiladdag? Gumatang kamutan nanang. Imbagla tulong mo kanyak agrigrigat nga anak mo. No nagadal ka kumaanalaing ededesan kumakas tatibiyag mo ita. Mangup-opisina ka kuma. Day tanto mo nakita na itinaramid mo iday. Ala ni nanang, malagip naman ang tinapalabas. Nalpas daytan. Duwan ti anak may kanila kay ko. Ita, agrigrigat kayaon. Kita man talangam. Nagngisit kan. Gapo iti pa nagsursursur mo iti luddag kas kada kumporme dita. Bayam ka din tila nga nanang. Tinapatag, makabiro kak ti pagbiagan me. Iso gumatang kayon Kurang pa'y amay sa akilo abagas na ito'y naglakwak. Ay na, ado ti bagas me. Ingkalat tamang kaod dita pagbagasanan. Kalalak iti pensyon ko. Gimatangak iti kagudwat kaban abagas. Mabainak. Ingka kid din. Ingka mangalan, mabisinan dagiti apukok. Mapanak laang ang aglako nanang. Yak kaya't agdawat-dawat. Apay, kayat mo ayati main-initan dita, kan mabambannog amagmag na. Sige man laangan. Inak mangalan. Puspulukon at irupak. Ay na, agim babain ka pailaan. Lakay, basit tinalakok aluddag. Nauma ka nung dagiti tattao agsinsiday ti luddag. Nagsakit mo ti saka ka maoperan iti danong bakay. Aglupsitin ti saka. Daytoy bagas nga isaang ko, impadawat manan ni nanang. Masyan manan kadagiti apo ko na. Ama no mabisinanda ka no. Daytapay ti jakayat bakay. Dumaw-dawat talatan ka ni nanang mo. Iboy-iboy nanto manin dagiti impadpadawat na. Ay kat pasensya amlatan ani nanang. Kasday na talaga. Ngam na asi. Bakit? Nasaysayat saan wag abroad kan? Idi pa'y nga ibagbagak day taken ka. No idi pa'y kumaapinalubusan na. Saan akas to'y karigat ti panagbiag tayo ita? Problema mo't nga minti kwarta nga usaram. Adda mabirukan. Nalakalaang ti mangi pamuspusan. Lakay. Insan.
Pautangan na kun pangaasim. Ay nainsan, kaya't katulungan. Angam kasano nga rod, katawan mo ti kwartak. Makabulan ko lang iti Hong Kong, mabayada kon ti utang ko kan ka. Awan nga minan ti amo ka sa bali a pagutangan. Masyan ka mo akanyak, insan. Ada kwartami kan nilakay ko. Ngam usaran mi dayjay, nurugyan mi manan ti agtalon. Kapapit yumot. Huston to no makabrudak. Adanton maipawit ko. Uray interesampay no kayat mo. Sigurado ka, abayadan mo't laadagos? Wen insan. Uray interesampay iti 5,000. Okay laang kanyak. Ag-flightan ni bakat ko. Makapanan ni abroad. Anya, Uy, nanang. ag-flighten ni Ibing ko nam. Na, jak among ag-flighten In sekreto milang nanang. Ket ita, matungpalan ti arapaap may. Arapa apyo nga. Bumak na nga. Ag-flight gaya man ni Ibing, bakit? Wen, inton Sabado ka nun ti flight na. Nakaamwam? Nasabat ko ni John. Kastaon na itiragsak na magmag na. Ipampanakil na itami na masabat na, ngagabrudan ni bakit na. Ay kat, asino mo't nga iti saan amaragsakan. Siyempre, saan dan nga agrigat? Apay, basta nag-abroad, saan ang agregat? Agnam ay daa. Kita am di anak ni Nana Linda. Nag-abroad di inauna abaro na. Kita am, mayat itan tibiyag da. Nagdakkel di balay da. Kanduan tilugan da. Ay nabakait. Narigat tagbilang itipiyag, no di pa'y napusan titlog. Sa bagay. Kita am langin ni Rosa. Mano atawon na ija abroad. Nagam di na pa'y naipatarimaan di balay da. Alamat? When ta pinagadal na dagiti anak da iti kuleyo. Ita, adda nurse nga anak na. Anya? Nurse ay di balasang na. Katwan, registered nurse Apay, di mo aya nakita nga agjut-jutin ijay provincial hospital? Kastaya. Wen, iso asigurado ti baligay, no agabroad ka lakay. Dayta, akit no amuda nga usaran ti kwarta matgadan da ija abroad. Angam no saan? Ay sos, saan tayo nga amo na niya ti mapasamak? Sa anak ko na makitaltalon, paray. Si Kantulagan. Taapay, paray. Nag-abroadan ni bagat ko. Agnam ay kamen. Ha? Imbag kayo pa ya. Dimtungan ti swerte ti biyag yung agasawa. Gat kas tala ti biyag Gat inton agipaw it ni bagat ka. Sobran taon nga aramatan may iti pagkasapulan may. Adan to pa'y paginumtan iti arak, paray. Ag video kinantan. Adan to pa'y pagmadyo nga. Pare. Oo. Di ka agbilang itipiyag, no di pala napusan dag ititlog. Narikat da ita. Anya? Pare. Makitang dayjay. Di ta nakalugan di bakat ka. Dayta eroplano. Ay unay gan pare. Saan mo't nga eroplano dayta itudtudum iti tangatang? Anya saan? Anya kuma? Helicopter dayta pare. Aya. Naimas mo't lang tinlutok atin mo lalakay. Puro mo't sayote kan bulong ti parya. Ay na nga di manok na. Bakit? Ay katsindan dagiti anak mo. Immunada nga minan anangan. Tama pandagi skwelan. Ay. Agan anos ka kadilakay. Ay. Bakit? Dandani man hindi pa nagtatalon. Di pagtalon ko Ha? Apay nga naklat ka. Kunak, di kwarta pagpunak ngagtalon. Adakin ka, sana ya? Wen lakay. Ada kanya. Barang no, agswerte tamanin. Ado ti maapit ta. Barang Ay, una yan. Nalagip na dya impaduulin na apagtalon na. Ay, nakasweldo nga tan ni Ibing ija Hong Kong. Mabalin kumat siguron asingiran. Makabulan sa nebing ijay Hong Kong. Makabulan na iti Domingo, ipag.
No kasta, nagipawitan iti kwartayo? Ay, manumot nga iti pawit na. Ay, saan pa nga rin na nagpawit? Ururayak ti awag na, numano ti ipawit na. Ay, kasta aya. Manipod di nag-abroad. Diakon na pan nagkambal iti karayam. Diak matin nagmulmula iti natang. Taurayak latan ti ipawit ni bakit. Ay, bayaw. Pakibagam tuman. Bayadan nanto ko ma, di binulod na kanya. Anya? Na binulod na ken ka? Wan, kunana nga usaran na iti panagabrod na. Ay, kunak mo saan asika tinagutangan na iti inusar na? Ay, siyak. Nasurok a 40,000 ti binulod na kanya. Aya? Iso apang nga asim. Ibagam kan kwa na, tabayadan nan. Tausaran mat nila kay kung nga agtalong. Apayakim mo tong dagiti apukok, John. Kuna jay inauna, awan ka no ti balbalunan day di pagadalan da. Kimutong dayamot. Apay di mo madlaw. Kimutong da. Kasi damot ano di mo ikan iti balon da mapanag-eskwela. Sapay nagadayo ti eskwelaan da. Ay, kwa, nanang. Anyat serbi ti panagabrod ni Ibing ngay. Saan pa iba ta nagpawpawit? Ay, kastaya. Ang sika kuman at agtrabaho. Tapno adamot gastusan yung aga-ama. Ha? Apay, agururay kalatan. Agtugtugaw kalatan. Ha? Kasanon ti pamilyam no kasta ka. Kwa. Patayam iti bisen, dagiti anak mau. Ay na, nagpintasan ni Ebeng. Kaslasaan nga iso. Nagpudaw matan. Straight pa yan ti buok na. Ay na. Bakay. Ano day takit kita am dita? Ay, umay ka alakay. Umay mo kitaan dito impos ni Ebeng a picture na iti Facebook. Nag? Kita man? Oh, kaslasaan nga iso anya. Ne. Kita ama. Nagdakkel mo tanday taritos na. Saan laday ta? Kita am ti kwentas kan bracelet na. Ay, sos. Kaslamatan balasang ni Ibing iti dita picture na. Nakakitkiting ti short pan na. Wan. Kita am pay daytoy may sa picture na. Kadwa na dagiti babarkada na. Ay, unayag. Nagpintasan dita restaurant na pangpangananda. Kunana, nangina ka no ti makandita a restaurant. Ay, sos. Sa bali na talaga ni Ibing. Bakit? Kaslamat na nagsubli iti kinabalasang na. Huwin nga rod. Sige, mabit lang lakay. Taag kumentak man ma. Bakit? Awanin ti allowance na giti ubing. Agipawit ka mo da. Ay, unay kamatan. Kay pawpawit ko lang, hindi na palabas alawas, dumawat ka manan. Manumot la di 5,000 ngay. Anong sama? Di ka kiti agyaman, tanda pa ipawit ko kan ka. Kunak man no, 25,000 ti sueldom dita. Apay nga, 5,000 lang mo ti ipawpawit mo. At damot paggasgastusak. Alangan mo't nga ipawit ko amin kada kayo. Anya ko mati paggastusan, kat libre ako nam. Libre ti kanam. Ultimo shampoo, sabon mo. Tinadamdamagam. Agi pa uitak tulat ta. Agimpod kamot ngamin Magungit ka man ako nakon. Imbis ko maanalailo ka. Unay kamot to yun. Bakit? I love you. Nagbadoy ka. Nagkorni ka. Tinay bagpagang. Ala sige, babayan. I miss you. Bakit? Bye! Inidip na. Apay kastoy mo tinti mapaspasama kada kami. Apay ngayon. Bayaw, umay kumansingiran dya utang ni bakit mo. Kasapulan nga minan nila kay ko, tagtalunan. Ay na, ipag. Awan pa imot impawit na pagbayad ko. Anya? Awan? Kasano amay bagam dayta, kat kompleto mati alahas na no agpicture da ijay Facebook. Makitkitak ngamin kat. Nagpipintas tibado na, kastamot ng dagitibag na. Nangina pa iti pangpanganan da restaurant. Anya? Ada nakita makasta ipag? Ne, diyak mo dayta Ay na, kadno ka na yun nga agi-post iti Facebook na. Ipakitak to kan ka
Isu nga awan ti rason tapno saan ang makabayad ni Insan Ibing. Ay, masapul nga agbayad. Apaan nila kay ko no jak maipakita kan kwa na ti kwarta nga igamak. Nga impabulod ko kan ni bakit mo. Tata, saldaan nyo man dito nakaipatakdiran ti balay may pangasiyaw. Jak ko makayat. Ay na. Nakakasimot tinday talangam. Kasapulak namin unay ti kwarta. Tanay, awan usaran dagiti ubeng. Malangaraw, di mo ko maipanginamot ang mga nojak mo't kabailan ti presyo na. Uwan tata, kasapulak namin unay ti kwarta. John, lakay. Ibing bakit? Ay, adakan. Kailikan. Aguray ka man. Apaya nagawid ka. Saan pa imot analpas ti kontrata mi Hong Kong? Lakay. Na-terminate ang iti trabaho. Sige, umunag ka man pa. Lakay, pakawanan na. Basol ko no apay ang na-terminate ak. Naglablabasak ngamin. Kan ado tinakautangak apadak a Pilipino ije abroad. Makipagpakasya kada kayo nanang. Makipagnad kami paila kada kayo. Hay, pasensya kayo nanang. Awan pag naudan min. Tain saldamot gaya man ni Junti balay mi. Kanya nga rod ngay. Unan ita, marik na yon tiriga ti ado ti utang na. Sayang laeng tinapintas nga oportunidad mo ya abroad Ibeng. Ay, no kumata nagim-imped ka. No inornong mo ti swildom. Saan kay kumana kakaasita? Kat si Kamat, John. Nagbalin ka nga ambisyosaw. Ta nagbilbilang kay tipyat. Adi pa'y napasaan dagiti itlog. Anya ngay, makita yon ti bunga ti aramid yu ita. Sige, agnad kayo nga rod dito'y balay. Ang amnay, agtrabaho kayo tapno makabangon kayo manay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka bilang itipyet no di pa'y napusaan titlog. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastala tibiyag! Ket ita! Isagot mi ti sabalipay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tibasit akayo nalaka alintigen. Nudakelen narigaten. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Kadwa ko iti balsiga ka kayo. Tapod da maurnong. Kay maway anak amapan makigarden. Nukas ka sana. Hoy! Hoy! Di mo ilayan. Siyak day tawasay. Den siyaw. Uy ka. Siyak day daw. Siyak day din siyaw. Sika day ta? Pudno sika? Wen. Siyak day daw. Makita mo din. Sika mag-advise oh. Kas kami lang amin agrup-rupa abakis. Apa emang kigtot ka ngay? Dandanik lang arod mabalsigan ta kas lalaya sakam. Ay unay kamutan. Oh, ilisin mo na itawasay mo. Ay, amaan no mabalsig na kagpaisaw. Ay, una niya. Imbag ta sana nabannog ti imak anang ingato iti wasay. Sa bagay, uray mabalsig ko ta sakam. Ket saan lataman ano? Oy, sobra ka mait. Uray kino na makaslalaya dahito sakak. Ay, ayos lang. At least, makatalo na klata. Wala niya. Apay, nagkapom niya.
Takas kala alyang agparparang laton. Kaya naggapuak, iti naggapuak Anya pa'y nga Kay papanam nga. Iti turungan na dagiti sakak. Sa bagay, adaig mo akumpay. Mapan ka siguro makidalos dita ayan dalislay. Makitam? Amumot lagayam, saludsudon pa'y lang. Jak amo. Amangan ngay no ije syudad ti papanam. Ay, sus kamot. Anya syudad ti ibagbagam. Iti kastoy alangak, nay, kitaan man. Dapat imot ko akumpay, mapanakit din ije syudad. Sika talaga. Darasong kiti, tani, mapanta makipurdiya. Isupay paggatang tayo ti arak. Ay katulungan na nga ron nagbalsigan Tap na makasurutak. O sige, day talaga yam. Nan, yung mga ro day tawasay. Tabalsigan ka. Ay, agbalsigak ko lang kuma. Si Pawam! Ay, sana! Ang mga numatamaan ti rupak! Rabiin nga mawampay dagiti agama. Ay, mga no nabartek manen dagijay. Nakun kay. Nabartek manen dagijay alakay. Ay, awan mo din siyaw. Apay ayakas ta ka. Ha? Tumakdar ka man din Ingkag di ka, stop numausawan ka. Naparanayan ni din siyaw, bagay. Na, kunak man, nagkuyaw kayaw. Awan mo titiputan, bagay. Yan mga may sapay nga kagaw ko nga gsala na jay. Ay, umasidag ka man din ay. Dahil lang amin mo malaklakayan kay. Ay, kaya't mo, tasabwagang kay tinalami isa adanom. Agureka. Amangan mo no jay arinula mananti, sabwag mo kanya. Nagadunga mo. Nakagigusan. Way. Abanilis na Uy, agbayan-bayan ka no? Anak ka mo. Mga no, umay dito ka. Laki ka tayo. Pesos, lumablabaga ka na. Oy, saan mo Ay, da kayo adwa. May kayo na. Tagmerienda kayo matan. Sandal, punta ka nun. Aday ka no? Agtala ka. May kayo na. Ay na. Agat-arak kayo. Anya? Uy, nabanglo kayo ko naman Ay na, napalaluan nyo man ang tinaginom idirabian niya. Pasensya ka na, Leslie. Agat-arak kayo talaga. Ala, umay kayong tagmerienda kayo. Sana bali, tadamot soft drinks analami sa para kada kayo. Bakit nantan din siya? Arak tapay lang agpaisaw. Apay, hindi ka nagdigos aya. Ikit ka na. Kagidan mo na mapanijay kusina ni Leslie. Ay, da kayo adwa. Iti arasasyo dita. Awan. Umay kayo na. Kaya't yo, tasabwagan kayo itinalamis adanom. Tapno maikat ti angot yo, kat tapno mausawan kayo. Umay kayo wan no saan. Wan Leslie, umay kamin. Ay, intan na sandal. Agungat ni Mrs. Tubem. Hindi ka man, malala. Intan. Leslie, Apay manang marigar. kaslagda pa naggusto ni Sander kan ka. Itaypay akumit kita kan ka. Anya datang ibagbagayo manang. Ay, ure agbak-bak tak abalasang luison tupay mo lang ti agarom kanya. Amangan mat na jay kadwana ti kayat mo. Di ka man manang. Saan atila ibagbagam? Katno artak dagita adwa. Katno ko na damay nga adda pa nagbalbalayo. No ni densyo ti ibagbagam manang. Ay, agpadadalang kanitatang na abarte. Mabalin mat amailintag day takag. Unada nga raw, ti basit akayaw, nalaka alintagan. Ngam no dakkelan, ay narigatan. Anya? Ay, ay na di nakadilan dito tani makikiak. Ay, unay kamatan manang. Kadalan ka mo pa. Ay, awusan ko ng pwesaston.
Sandra. Ada pa na gusto na ni Leslie? Hindi na mo ipakita. Ada ako dito yung balay da. Na. Ano da jay? Dan sana ya bawa na baboy dito ya. Ano. Sana buto na yan na bartay. Sajak ko mamakita. Anay ko. Asid. Ni tatang magayam dito nakaturog iti sangot iti daw ti balay. Katang! Bumangon ka didan, tamunag kayo! Tinik sa katiurok na. Pagkataglangan ni tatang. Nay, imbag man taada ka ng bagkat iti amam. Ay, jak na pukutan ti isa sangput na. Nakaturog mo't gayam ti artet nga amam nita sangwanan ti ridaw. Ngarot na. Naisik karo dah, gapukon ko na. Mala, ipaidamlat ta dita supan. Ay, unay kayon nga gama. Di kay mabain iti kastangar aramidin yaw. Ay, dandan ni agiddan kayo ang mabarbartag. Iran nala siguro na. Kasla na usawa nakpayan iti panangbagat ko kanidata. Kulog na baboy itay dito balay. Na, baboy ko nam iti amam. Sarmit na nang. Kasla ngamin baboy iti panagurok na. Ay, kita man ti amam. Kaya't mo may akas tati pagtungtung palam to anak ka. Ay, kuha. Datayo lang aruden nga agbibiyag. Kasta kayo pailaan. Ay, mala, ingka mamaturugan. Wala nang. Kamaudyanan na, naka-enrollak matlaan. Ay, agawid ako. Angam, inakpay gumatang gayam, dita merkado iti sidaan dagiti agmula itong bigat. Ay, napanan nga ni Manang Maricar. Amangan no nagpariband manan. Unay matan ni Manang Maricar. Ay, jay buok nalatan ti asa si Kasula. Hindi din siyang artak dita. Apay din siya, ada kamat dito syudad. Una, tawanak nga Roger Eli tayaw. Pilosopo ka talaga. Anya nga agpay sa tiar aramidam ditoy. Umayak gumatang iti arak. Ay, stay ko iti maaramat iti balay ko na kuma. Kasta panunutam ti usaran nyo. Saan kat aday panagbartek mo lang ti amo. Kas kamulan ni nanang. Nauray dito kat sirmunan na. Saan asirmon day jay? Pamagbagalaang. Apay, di mo kaya tagbaliw? Nanang! Anay ko? Nanang nga. Apay nga tapisin na. Ay, madi ni kuati tapisan. Ay, dito di mo ikantsaw kanyak dayjay padam nga artag. Ay! Di mo ka di madlaw nga dapat naggusto na ka? Angin, aslay tartarayam nga mintay. Ano ni ko? Apay! Kayat mo pa din siya. Gusto. Magsakitan. Din siya, ada trabaho mita. Sa anak nga mapan makipurdiya na. Ang Uber. Na. Ay, Gusto nga raw, tagsarita taman iti nalapat, kabayatan ti pandangan ta. Apay ayan nanang? Sapay kumata saan mo at agidaksan ti ibagakin ka. Ibagayon Ubing kapay. Sapay kumatag panunot ka. Denggem dagiti pamagbagakin ka. Kasanaon no awanak taon nga inam. Anyat kaya tiyo asawon nanang? Di mo man tultuladan ni tatang mo, akanayon ngagbartag. Saan mo na lang?
Denggampay ti bagak. Ay, huwag gaya man niya. Ay, unayain. Di ka man nagkatawa tapudnaw dagiti bagbagak anak kaw. Wen, saan ako nga katawa? Umisi maklangain. Anak ko aya, ti kayat ko maimatangak mo't ati pa nagbalbaliw mo kabayatan a si bibiyagak pay. Awanan ni tatang mo, tatalaga natangken ti ulunan, lakayan. Ay kas lakayaw. Apay si malang ni tatang? Day kakat ti bagbagakan ka. Pilusupo ka nga ubeng. Ay. Makamuka iti biyag mo. Maudin day ti apang magbagakan ka. Nanang, ikandak iti panawon ko nga agbalbalew. Bagay! Ay na! Nabagtag ka manan! Kiko aya! Kaano ka nagbalbalew? Nagbalbalew ak matan bagay! Ninayunag pa yan natin inumag nga arak. Taimbis nga inam abuti ti basay. Sa nga pulo itan abuti ti tapoy. Na! Saan na day tati kayat ko asawan? Di pa naging inumoti ko nak! Sana bali ang manginumak bakit lab na lab kamay? Saan kamot apas pasakitan? I love you, bakit? Napigsak pala Narigat at talaga ang mabagbagaan tilakay akaskan ka. Mayarig kay ti kayo adakkulan. Saan ka na mabalen alintigal lakay? Unay matan, apay nakulbit ako na ya bakit? Si kamot, anya kakiti na ya? Day ka amin ka! Imala dyan anak mo kang ka! Sapay ko ma, tamailintag pa iti anak ko! Ay na, kablaawan ka anak ko! Nakalpas ka matlaangan! Nanang, kahit agyaman na kadagiti pamagbagayaw. Awanan yaman na anak! Pagrubungak mo't akas inap ti magbagbagakan ka. Ay wen, ni tatangay. Bye-bye amon dyan ma'am. Anday di balayan nakaturog. Nahang-over manal. Ay, unay ni tatangay. Di nala inyura yan tinaginom inton makaawid tayo. Ay, sapay may taginom kahit. Day tama na, hindi bagbagakan ka din siya. Arak man ti bagbagamot. Nanang, aginumak, saan akas ide. Medyo pining-pining itan. Nasaya at mait no kasta. Mapanak pa di tarwar ti restaurant ta sabtek man dagiti karuba tayo anak. Ay kat sige Sige, panawan ka pa'y anak ka. Lawang ka din siya. Naragsa ka pa naggraduar mo. Nagyaman Alexander. Talaga nga umasasinso ka na. Umasasinso? Sige amit. Short course lang ti intorpos ko. Imasinso akon. Naidumduma ka nga minitan. Naimbaga tayong tuloy mo ti panagadal mo. Way, taos tati ko na ni nanang. Jak tuladan ni tatang abartek ter aramiden na. Ay, kaituon Gusto day takunam. Kan may isa. Narigat na mailintag taramid ni tatang mo. Talakayan. Uy na, nakulbutin ako na ni nanang. Podno day ta. Saan ka nagbalbaliw Nagbalbaliw ko na? Uy. Tilang panag-shot ko iti arak, ti medyo binaliwa. Pining-pining itan. Kastaya, mayat ni Rota. Ay, kat sika ngayon Sandar. Nasokdal mo, di puso ni Leslie. Saan pa'y? Takasanaw. Imasok mo taginaw, ngumti mapanagaram. Naimas di pulutan tayo ita. Sige, shot!
Tatang, gusto nitan. Kawitan. Nay, kita nyo, dati ti anak ko naggraduar. Nay, kagadua. Nay, ito, nagwapong anak ko nila. Kagraduar na nila, yung anak ko. Ay. Tatang. Kita nyo uray arte ka. At damot mang itakdir iti dayaw ko Tatang, nabartakan. Gusto nitan. Agsikaman din siya. Kasla saan ka nga inomot ide. Mala, agtugaw ka ta agsasat tayo man. Ha? Sige, minumaklat basit. Kaya tagawit ta na. Kasati kayat ko din siya. Gusto na dyan, tatang. Ala, mapantan. Ay, ang aguray ka, anak ko. Kurang pwede na. Kurang pwede na! Tatang! Jesus! Imbagak ngamin nga hustom. Agawit tayo! Bigat mo't gaya man. Nagsakit tulog Ikaw! Nasaya at Mike, ka nakaringkan. Good morning, bagay. Sika magayam. Ang over kasano ka nakaawid? Day ka, ti bagbagakin ka. Di mo na mo tilubong mo no nabartek ka. Agyaman ka ta nagbalbaliwan ni Densyong anak ta. Anya nagbalbaliw mo? Na. Sa bagay, nagbalbaliw ti anak ta. So nga naiyawin na kidirabi. Daba lang uber ko na parte kagpailang aging gaya ta. Anya ka mo tayo? Nagsakit lang arutan ti ulaw. Day ka, ti maganab mo. Tapno makaring ka, iti kinapod no. Apay di mo tayo pagsasawa ko nana. Tibas si takayaw nalakalintagan. Ngam no dakilan, narigatan. Day ka, kat mayarig kan ka alaklakayan. Kaskan ka nakulbutan, Kiko. Anya! Itan tinagpatinggaan, ti pakasaritan tayo itangal daw, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti basit akayo, nalaka alintigen, ngem no dakkilen, narigaten. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyang!